Hello, loite ho. Tunihin what happened to Monday kiti film nup ta hi an sei kinu hitin. Hichi film a hi leisit chunga acheng mi atam wal pha na population control boarding ati thu chu hi. Hichi film hi a het hung ha thim ding a hi in. Film chi da ni het theina ding ovin phate in anangayo hitin a chei change anaviau hite. A film ki parachun leisit chunga mi cheng hi atam hle jing tai ti chu mu thai a hi in. Leisit chunga acheng mi hung tam hle jing pha chun scientist hon mi pi ho ni khop ding en che lo hing amu si mu ve na hi. Hichi en che lo hing ho si mu wa chun har chemical aza za ni a thla ovin. Hichi ho a ko na chun en che lo hing hoi ta ta tam pi ta ta hin pu do ovin. Akisim thu hi je chun asit na le aman na jong o mi na hi. Hichi thil si mu wa ko na chun nu mai ho in naw hin vop ti ngu le tam pi pi a vop mu vin. Hichun naw hin nei te ngule tampi pi hin nei tawvin hichi huwa ko na chun leisi chunga mi a cheng hi ani in tui bangin a khangjing ta na hi population control bol na thei ding in doctor no mai senior khanin one child policy act hi chi pi ding in ana sein hichi ki sei na choi hi le in sung khana chapang khat bo bo ding ti na a hi I ham tia in sung khana chapang khat wal a uma hi le government ho ko ma tha lu ding a hi in Government ho ko ma chapang ki koi ho chu cryo sleep kiti technology sunga hi koi ding leisi chunga ni le cha hung nin ting le cryo sleep ma ki koi chapang ho chu le la do kit ding ti hi hiti chun government hon mi pi he so ve karin kiti nu mai khana umin ama nu hin naw ane chun khat ve nein nu mai sagi anana ye Hichi acha no mai sagi ho chu alimwa ki ba thai ji chun koi chu koi ham ti jong aki thei poi karin in cha no mai sagi an nei zawa chun a hin kho na beitan hi je chun hichi no mai chapang sagi ho chu apu to bom taw ve apu pau chun no mai chapang sagi ho chu government ho khona pi nom lo je chun doctor khat to ki tho in hichi no mai chapang ho chu a hin ve sui jinge Apu pau chun atu te no mai ho chu hapta khana ni zat Monday Tuesday ki tio hi anamin sa tan hi ji chun amo hi hapta khat le khat ve bo po do dingo hi amo ho u cha hi government hon ama do theina lo dingo vin amin ki sa niu ti dan chu Sunday tia ki sa nu chu Sunday hung hi tiang le bo po do ding adang ho chu ina ji dingo hi anyo wa ki panin hi chi dan chu hin zui pan taw vin chu jong le Amoho ucha hi apo do tingule anu min karin hi amoho min dana ki seidingo Sunday po do han Monday po do jong le kamin hi karin a hi tia ki seiding jong hi anaki hil uve amoho ucha hi aki ho ma na theiding ovin a khonwa aki ho ma na thei pung tabang anaki bu ovin a hi nikhat Thursday ki tenu chu koima he lo ka en ki chemina chi na hi le a khot na hin ki su kha tan Hichun apu pau vin Thursday kiti no mai chapang nun a hin ki su kha tabang chun no mai chapang gup jong chu hiti chun anabol pi e apu pau vin hitia bol lo na chu midang ho in amho lo hi a hin ma do theina lo ding wa chu a hi pha na hung chi in kumsom thum zo chu an hitan apu pau jong chu a hin kho na bai tai hiti chun amho u chan jong apu in a hin chi pi u dan chu a hin zui jing ovin hitia routine dan ho a hin zui u chun ha an sa le jing uve nikhat Monday office a chi in hichi office chun edran kiti posal khat to chun Monday kiti nu hi aniki lungset hanin aniki ngai hone Monday kiti nu hi Monday ni bole hung po do ji je chun edran to hin hichi ni le bo chun aniki moto ji honin hiti chun Monday le naw nu mai dang ho chu hichi office chun quarantine he uve Hichinia chun Monday hin anato na ova promotion amuding a hi in hizia chun anato bompio pasal khana yang si in office chu Monday hin promotion amua hi le anaw nu mai dang ho jong chun promotion amuding hi het sa hi promotion amuding je over chun a unu Monday chu kiniam ta in anga lal he jing tawvin pha so ta pi zawin Monday chu hung kile na ding phat wal gain in a hung kile tapon Hizia chun u chagum ho jong chu alungim tawin hi amho u cha no mai sagi la chun Friday kitinu hi aching zamin hiji chun a unu Monday na chu a khona ki bua ko na he do ding ti na khole na hi le no signal akititai Hazing ni ko in Tuesday chu Monday tabangin ahong kisimin office at sun ahong tan hile.
office achun Monday in promotion amutai ti hi an he in chuzong le Monday ana hol mo chu Tuesday hin ana to bom pi pau chu anaging mo na hi azi chu amho hi phan masa pana anakito mo wa hitai chuzawin Tuesday chu bar khana chi na hi le hi chi a kon chun a unu Monday chu ana to bom pi pau to ipithu ham khana ki holim hone ti a hin he na chun anaw nu ho chu a het sa tan hi chi pe ta chun CAB zen ni hong honin Tuesday chu aman hon tan Tuesday aman hun na chun a khona ki bu pung tabang signal ki pi na zong chu ana su sit pi hun je achun in langa anaw ten Tuesday signal chu amutapo ve chuzawin Tuesday chu CAB office a hin pui ovin hichilai mo na chun senior doctor nu chu Tuesday komen ahungin hiti na saitai kin nang ho u cha ki chipna bonen ka hetai hitia saizo chun senior doctor nu chun amho u cha chu thading in thu na pin hicha kon chun ejen ho in Tuesday mit lang khan ala do tawvin hichi mit changa chun pansa in amho u cha umna in langa chun ahung ovin mit changa ko na chun kot ahong do ovin ahung lu tawve ejen ho in sung ahung lu no vachun u cha mi nga ho chu akitho ovin ejen ho chu akidal pi ovin anathat gam tawve ejen ho to akidal nawwa Sunday kitinu chu akiha su kha hle je in apet pe nen a hin kho na baitai mi that dinga chi ejen ho u cha nu mai nga in a hin tha thu ho senior doctor nu kom ahlungin anazatan hichun ejen khanin senior doctor nu koma amohu u cha hi wanted list in ta do tawte tin asein hichun senior doctor nu ananom poi aji chu ama hi parliament na candidate khatna hi ji a amin si ding hi ananom lo a hi chuzawen amohu u cha in ejen hon a hin ki po mit chang chu amu win hichimit chang chu Tuesday a hi a hin he do wachun lungnu mo na le ki cha nan a lo dim jing tawve chu in amho u cha in office ana to bom pi pau gin mo na khatna nei ji wachun Wednesday akipat do in phat sumang lovin hichipa ko machun ahungin mai thala adoin thu do anai tai hichun khat pan jong a hin don bunin Monday in promotion a mu chu senior doctor nu ko ma sumtam pi a sunja hi ati in hitia saizo chun hichipa chu monchoma ko nen meithala hong ki ka min an thitai hichilaya meithalin ka pa chu CAB ejen khana hi in cham khat zawin ama jong in sunga chun hong lu ta na hi le Wednesday in lungthim nei te in anathat do tai hichipe ta chun ejen dang ho jong Wednesday ko ma hong ovin hichun Wednesday in jong meithal chu kila in ejen zo si chu anakapli kitai hichilai muna ko na Wednesday in jam do ding ati achun ejen dang ho in anung a hinjoi kinuvin alangkhat langa Adrian kitipa chu Monday ki mupi na hungin na hile Saturday ta chun anaki moto tan hichun Saturday in Adrian kitipa chu amaho uchal a kuiham khat to hin kidai hinte ti hi a hin hetai hichi a kon chun anaw nu Saturday chu Adrian to ki moto ding in pha a hin sa uvin chuzong le akho na pung tabong akibu azong chun chip khat jong a het pi uve hichi a bol lo naw cho hi le CAB ejen ho computer hack ding ti hi a hi alangkhat langa Wednesday chu ejen hon a hin dal jing na lai ovin chu in Wednesday jong building choma ki chop do ding tia hong ki chop ma chun ejen ho khanen mei thala anaka min ama wang ani thipoi chuzawin ejen pa hong ki hin nain Wednesday chu de apangta ni ka pi in mail sita in anaka bli in hichi ejen pan Wednesday atha chu anaute nin jong anamu e alangkhat langa Saturday jong Adrian te in a hong honin Saturday in Adrian chu akidai pi akilungsit pi danin a umin hichun Saturday in akhona kibu chi maki hena ko na chun Adrian computer a ko nin CAB te computer hack ana bolin data zo si transfer ana boltan hichi data hong ki transfer ho chu chenga bol nawwa amho u chal a mi khat ruma chu amu da uchun a unu Monday hin te tin akipa hle jing tawwe alangkhat langa Adrian jong ai nova ko na thil cho a po da chun Adrian Roma Saturday achangin a umin hichipe ta chun ejen mi thoma honglun uvin Saturday chu ejen ho in a ute ni mitmu in mail sita in anikapli tawwe hichun Thursday le Friday namuna jong chun ejen ho na hongbulu tawvin ama ni jong hichilai muna ko na jam do dinga ti huna chun Friday in a unu Thursday koma ini ni huna exam huna hi le ejen hon imate te ding huna hi hije chun nang na changin jamin tin Friday chu apartment langa chun lungthim khat nei pumin ahung kile kitai
chu in Friday in microwave chu amang cha in a unu chu a hin vai thla tan pha chom khat zawin microwave a ko na chun bom tabang ha ta hung pu ke in Friday zong chu a hin khu ana bein ezen tampi ho zong chu a hin khu ana bei tai hiti chun Friday in a hin khu phal ngamin a unu Thursday chu ana hu do ta na hi Edrain in zong thu so aza akonin karen ki mupi na hung in a hi le karen hin khu ana bei pha chun amma zong lungnum mo te na hung ki le in kar chunga chun atau tan hichipe ta chun Thursday zong gari a chun hung lunin Edrain chu a unu thi ango ta na hi le hicha ko na chun Edrain in zong thu dan ho chu a hin hechin tai hichi chu a hi le phat ma sa pa na am ho u cha hin min khana aniki ko min khana aniki min sa u chu a hi hichun Edrain in Thursday ko ma na ho la Monday ki tinu ta chun kaniki daye hi ja chun nang hi ka ki thopi ding na hi ati in ama nin zong plan khat agong hun tai Edrain in Thursday chu mithi ho ki koina a khumin CAB office a hin tol lutan hichun Thursday in akhona pung tabang akibua ko na chun hichi office sunga computer ho chu hack a bol tai hichi a kon chun CAB office sunga gu thima IP a bol hom ti ho hi a hin hechin ta na hi government ho ko ma chapang ki koi ho chu cryo sleep sunga akimut sa in akithat thu thu e chamkhat zawin Thursday le Edrain chu akitho honin office sunga ho chu akidal pi honin am ho loi kidal pi zo hon chun room khana hunglun hun na hi le Tuesday chu ana ume Tuesday amit lang khana kila do zia chun lang khan ana pon hichi a kon chun a u cha honin ti za ta thu chu a hin ha hun tai hichi chu hi le am ho u cha sagi la a ata pen nu Monday ki te nu hin anaute ana zo bola senior doctor nu ta hin aniki khot jom hi am ho la ata pen nu Monday ki te nu hin a hin khu chamthla ta le zalian ta a hin num zia am ho u cha ki ka thugu ho zo si jong hi senior doctor nu hi ana sei pi dana hi tai hichi thu ho Thursday na hin he do a konin senior doctor no presentation khana Monday tabangin ahung kisimin hichi achun ama ni u cha jong ak ke su to hune Thursday na unu Monday lungyal mo ji achun achungin analung hangin hichi ji achu anaute zo si chu thi a hi in hichun ama ni u cha jong ahung ki dal hun tai ama ni u cha ki dal hun na a Monday chu maithal changin anakha in alangkhat langa Edrain le Tuesday chun senior doctor no in presentation a ball pe nin CAB office a thugu ho zo si chu screen a chun akimu sa hon tai hichi a kon chun mipi ho in CAB office a thugu ho zo si chu a hin hedo atawin senior doctor nu lunghan be se pha chun Thursday lor chu ame ta na hi hichi pe ta chun Monday zong ata sa chunga mai changin a kha ji chun a dawlal he jengin a khuna maithal ki choi pumin ahung do in senior doctor nu chu kap ding tia doya chun ezen pa in senior nu chu kap kha khan te ti in Monday chu ana kap ta na hi ezen pa in Monday a kap li je chun Edrain jong alung hangin ezen pa jong chu a kap li pe pe in alanga maithal ahung ki kap pha chun mipi ho zo si jong chu akithal thangam tawve hicha ko nai he do theu cho hi le Monday le Edrain hi aneki cheng honda na hitai hichipe ta Monday a thi ko na chun hitin ana seye kin naw ka vop tai kanaw vom hi hong pen hla teng le chamthla ta le zalian ta a hin na thei dinga senior doctor nu to kaniki khot job kha hi ati in a hin khu ana bei tai chuzovin news a one child policy ekiti hi akila do tai ti hong ki sayin senior doctor nu hin chapang kho hello ho hin kho ima a anagial lo je chun ama jong hi a hin kho la a tha do ding ti in thu an ki tan htai pha chom khat zawin artificial tube khana twins ni ki koi cho ki mu in hichi hi Monday cha te ni chu a hi hichi naw sen te ni hi Edrain Thursday chile Tuesday hin Monday a thi ma sanga ana hu do a hi Tuesday zong amit lang khana ki la do na langa chun mit sim thu khana ki to in hiti chun thusim jong chu an ki chai tai hichi thusim i sei song wa sei hial sei wal sei thinglal au ma hi le ki ngai dam tu chi u hitin hiti ho tabang ingai num uwa hi le like subscribe share ana bol jing u hitin aban video ting thusim ngai ta apomin anaki moto ki taw hite